If you had to, could you do it here on the ship? Ese byaba byiza tugiye ku butaka cyangwa byaba byiza umutukore hano mu bwato? Sasa kujya ku butaka ushobora kugira ugasanga n'ubundi isi yose yarangiye bamaze gupfa. It's for collecting data. But if you had to, could you? Umva mbwira, tugumye mu bwato wakora urukingo? Mbwira. The expeditionary team. Nta mpamvu yo kujya ku butaka. Secure the area for the next group. Ati ndagira ngo mwitegure mwigabanye amagrupe. Got to be prepared for anything. Ati mwitegure ko buri kimwe cyose cyababaho bagiye gusubira ku butaka. We do not engage unless we are engaged. Ati ntago twahita twataka turabanza tumenye ikibazo gihari gishobora ahubwo kuduhungabanya ari twe. Abo bagiye kujya leta ya Amerika yose yarapfuye. Perezida ari gupfa yishwe n'icyorezo ndakajyaho nawe agapfa. Yaramuhamagaye bari bagiye kujya ku butaka bwa Amerika. Ariko perezida yarabwiye ati muzagaruke mwabonye umuti. Chandra abajije umuganga ati tugumye mu bwato sibwo wakora umuti neza ati cyane. Katwumve. Still no answer from Poes, nothing from Mayport or the lab. We can't even get an FM radio signal. Umva ntago twahita tujya ku butaka na radio signal nimwe turabona iduhamagara itubwira ko ibintu ari sawa twaza ku butaka ntago twahita dupfa kujyayo. Arabwira Strateri. It's down, that means everything's down. Well, no more when we get boots on the ground. Ariko byari biza tugeze ku butaka tukamenya ibiri kwabera. Not going home. Umva ntago twahita tujya mu rugo. What are you talking about? Uvuga ibiki? The lab's 200 miles inland. You saw the news footage. Umva kugira ngo tugere kuri laboratoire n'umugore ashobora kuba yajya magakorera mu rukingo bitwara miles zigera muri 200 tugeze ku nkombe za Amerika kandi wabonye ibiri kunyura mu makuru abantu bose bapfuye bashize. Ariko tugomba kujya iki? Generators run out in a couple weeks, maybe the civilian population tries to overrun it. There's too many variables. Kugera ku butaka n'ubundi miliyoni z'abantu zamaze gupfa natwe no kujya kongera imirambo y'abantu ntacyo bagiye gutabara. From the president of the United States from 5 days ago. Atariko president wa Amerika arakubwiye ngo yari yakubwiye ngo uzagaruka aho ni iminsi 5 ise nibwo heruka kuvugana na president bari kumuhamagara ntibiyitabe. Katwumve. In the absence of a command structure